wirigiro bako murithirio mwega wa Meru TV nwithirite wina kagita gake ga ukambitikiria kithirangi kugwata ugeni kirinte tuce Meru TV tha mugwanja na rukuri tariki 28 mweri jwa mugwanja mwaka jwa 2023 kuruki gakurikana rumbe kuthroge tuthingatiri gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kuba kuthroge tuthingatiria gukurukira website yetu ire ni merudigital.co.ke yetwa ukamita Gloria Mwirigi na kiambiria na jiraja rikite gukinya kirimetha yetu ya Nteto ni ati yakari na memba ba rojerwa kirwa bore kuma ntere cia Ntumburi wandi ne kibirishe gikombonge kia bore ibombete kuthobagika gikaro wa mwena MC wao urawije Jakubu Mwirigi Muthuri kwariria mantu jegie rujororo bakiaria memba baba ibonanite kuthura kwao arabogete urungamiri bwa rujororo botithirite bugitania bwega na kuruki kumeneria ni utuba kuthura mwina MC wao kuthura kichitaniria kubatetheria na kubagorera into bimwe bire bikwendekana arungamiri ba rujororo ibethirite bakibetia mbecha mwariki wetu wa Nteto gakiwa Mutegi na gututaria kuruki Neta na arwe nonto bamuchama ni jorapto etine MCA wato bwana Jakubu Mwirigi omba gototethia manto jege roje batu Ntumburi tolete akaba roje mono roje roro twakerero robore iroje rotakongana na rwe na thene nyinge nonto kore ara twakerero roje project becha chiata chiathirira twa thirikari lakini ande mwashimi wa Mwirigi akwambija atwera atucwira baibo na nande kira tolemerete ni ora tomba kunywa roje ro nonto anto batakomba kugura shemba kwa kashemba nonto eria twena miaka 5 gutaura kwa unanderera project ekuga tweke to litangiri thano amemba baremwa niyo mwashimi watu Mwirigi araugira kaja atwakire shemba yu na no twona tukeneta muno twakirwe shemba na twera project igatureia na ndi twakirwe shemba na kinya matangi tombe gwakirwa matangi tugenda tumenya kwendelea na ngugi eu alafu tukaigua antu baruje na babo shamani bari twira turite ngiri 5 antu atwikia tubeca tu bo cukuru na nda tukenete muno nontu ngiri 5 igatutethia twikie tumwe cukuru inge tugure na cyo tupempe nontu gweta tutiriga kinya kura nontu twakirwa chemba cia tukinyira batu tukethira twi sawa nontu tukaigua bubwega na kira twatinda kwareria ni ure antu bagakinyirwa ni roje nontu kuma aria roje rwa fandi thirikari antu bairi batomba kunywa roje na njirendega nontu nio mbeca ciathiririre project itomba kubekira roje na recently trombete kubatethia na mebaibo kenda bomba kuingira roje rwao bomba kunywa roje soonest possible na je twatinda kurikania na tukuona challenge imwe ria nene ni distribution chambers na tugwitikanĩria twinde kwa kauli moja twakire bakirwe chamber gukurukira ward project na bombe kunywa roje na mpoi ende project ikabaria maguri ya gwaka chambers nontu eu ni othe bone of contention tutiomba kubakira chambers bachoka project yeta mbere kubaria mbecha nontu utathimo tukweja imemba tukwa tongeria bale wambe twaka chimba na bale wambecha beta kurea mbecha na tugutethaia mutongeria mwananchi ainyi so that is what we have agreed na twauga twinde tuye chimba chia marked na chiambiria gwakwa soonest possible twina matangi ya tu propose ite gwakirwa na inyajo tutetherwa twakirwe kenda yomba gutetheria distribution ya roje roro kuma twathiria distribution ya roje roro anto bete twi consolidate kaire tugachwe project ingi iri gatethia Ntumburi Twitita nambere mwithiria humwega wa Meru TV yetidia ba bikibiki barina muthuro jumu nene sana kuma ntere cia mutua tilare ibombite kuthroa abagitonya ndene ya nyomba ya mtumrume omu kumenyekana jajweri na komba kuthroa bakimithia na kinya kuthroa bakithukangia imera biawe biri mndene bakiere bugite gitumigia kuthithia onto bubu ni ati bikibiki ciao chithirite ikirwa Antonio na iba kuigwa kana iba kuthugania Joel no ithirite akitha bikibiki ji ndene ya nyomba yawe Joel na wakiaranigia na metha yetu ya Nteto nombite kuthroa giteterana kuuga
owega kite nyombeji kenda rirea achoka bomuchi onaga kwa gukara na kinyeria karitie munda jwa wendi atiji kene na atikumenyekana na mantu jegie wamba obwa bikibiki na kwithwa ndene ya muchi jwawe mwandiki wetu Nteto mukire onkunja na gututaria nkoroke tethi bikibiki mwena ya mutu ati nibaithukirite njemwe ya njoeri ntamuyuni na kumiringa kibiriti na kwithi nyumba ciawe hamwe na utemanga roro awe rira bakiwa ati bikibiki niyo ciyairwo okaita kokaita rira nwe njoeri akiaraniria na andiki ba Nteto na ikanirite na kwawe Nteto ise kwa bikibiki ni ciyawa na kwithukire njewe akiwa ateria kinya kuntuko na nyumba ithitwe no ntobo kwithiriri barabarene ira amba betha ira betumira na ibarabara ira yathukene kumalare muka mutwate na kuwata barabara sioto nyamaturene rira akiwa untubo ni borumena neganda ringirwe thimu ndero nyumba ko yana ndegire tuko ndime nko mami ni ndero nyumba ko yanda aturang utura ndero manyumba ko yanda ndero ngane anto bikibiki batura ira baba turana barabara eba ya bikibiki baturire takaileneka na batamaro ndenko no to bato tamaro inge chionde na wethwa nyumba yate otukanio to mabikibiki siyo aje kuethi nyumba te chuluiso bikibiki ndenko na taba kuethange nyumba ko thari no to tebiri yakuo na ngankarete mire kware mombo mpaka wethwa ndegu nke nkaithi nyoko kura otebinge biri yakuo nombi kaela ko ngoka wo kona katukumera nyanto baba ingi ninka o gugumera kuo ndeme anto bau manto yamo yaba kubwethi aterekere kana uteginya umaba kuthia tanombi bikibiki uteginya yuguma akinya laini wo hukuma hotel laini bikibiki kaile ka theri ote bikibiki chukumirao ni madhara tu bana yona ateka kwende kwe bikibiki ukarua laini kariyo Oriu kiria karibeturare batongoretu ni mwituru wa Muthenya Pastor John Mugambi ni bameneretie karikare rira bakiwa ete bikibiki batiwati kuyukia tali njarene cio etomi baethe nyumba kwe bikibiki ikwijirwa ntore nondo ntore ne thogete kuma kwa nderi mbere arora mwanka mutwate arora kuni ko thogete na bikibiki cio ni cieta lakini ciena mere na kailaka tia kure mwamba omba kwethera areo ororia ndene nyumbe ko kinya thiba ethire nyumba ibabwethirie kintu giteaki no nto batosungusite manto yaba minya kamili a untu boburi koni korombo ntu bondona kinya etetiba bikibiki ibabati kwethira bakyo kesaria na baeta sariene no nto no babwethio ntu bote kwaira araba bobaterie na beto baba bikibiki koyokasia yani saria mikonone ni babati kwethira basungusa manto ya no ntu nkuona saria tukaendelea tukario ntore gathuka na kinya ndiguru yetu gathuka angua yate manto ameya ya kugethiria muntu nyumba ye na tionke njerene na teka kwenderia ya kinyamba kugatua nuno kabaita bagitha chibongo kete njerene na teka kuyamba bari ya kinya Muthenya bakoromba kioto kionekana veto mantu mwakire thirikari ne bati ko ya kino ntoba nyumba kwa kuebu thari na ndiuzika bikibiki ntije kinya wete bikibiki oteginya mwono ko ria ko no enwo wero na yete bikibiki otegi babati ko ya tuwa o karia ke bikibiki enne bikibiki ba ngali wote ba watu karia boriji ende mara onto ya mando ate kuboma ko etheria muntu nyumba onto Nkeripotra Meru TV kuma Muthenya Gembe North mbita mukiri onkonja Tututulambira mrethirio mwiga wa Meru TV ntuko inka ya kinyuma ya kawa kamungana jwa mamilioni ja mbeca kwithirwaga kiwa ndene ya bagitori ya kigoshwa na ndi hari mibaka wana kinyakari ba kigoshwa ibambiritie kuonania kurega kunganirwa ni utubao chunko ni repurabo idrete bogita na mbere boigie wamba bwa kawagaka bakiaria na muthoro jumunene ni rabedrete bena muchemanio ndene ya kambi ya chief ya kigoshwa ibedrete bakiorotera akiara kiao kiri security ya Tigania Central bakiuga ibo bedrete bena ntondo na odhoba kuthora bakithithia uchunkoni bobo akiaria DCC wa Tigania Central Jackton Orienya na bite kuthora akibera gatigira uchunkoni bobo bokumba kuthora bokithithwa na mpui nikenda nabo bakomba kuthora bakigia na kunganirwa wa nkoro mwandiki wetu Nteto Adams mutori wa Therenja na gututaria nkoroki
tukuinka inyuma ya kawaka mamilioni ya mbecha kuyo faktura ya kiocho gishigo mbunge kia Chicken East wamba bwatire watchman aurai ntukweruare arimi babwithiti muchamano ndisisi umwero wa Chicken Central Jack Chanorienye amona ACC Stephen Ogola ararimi baba mbite kwithira bakionania kuria kwaniro kwao ni urochukuni wamba bobwithirite bugite thunambere tabwithia usunguzi buta bwithire bwonde na twaringa report na ara kwa ndizi kwa ofisi ya OCS kuonde na ndisi yayo pare ya kinyo bara diamante onde ya bendete atwaninga report nyo ningi nikenda Nteto echunguzwa nikuringa report na tutakwenda kuandika statement no tuetere report ya. Ndio sababu niko na huzuni mwingi kwa sababu hao wakulima walinituma ili nishunge vitu vyao wapate utairi. Katika mabarabara zetu kuna rounding block zinakaa kwa njia kutoka asubuhi mpaka usiku. Hizo rounding block zinakuwa na officers wa county government. Ngari ikiwa inabeba mahindi inaandikwa mara moja ile namba ya ngari na ile kitu ambalo imebeba. Nataka kusema nini bwana DCC? Ni kama hii investigation haiendelee vizuri. Kwa sababu wangekuwa wameangalia zile road blocks ziko kwa njia na wao sasa wamepata msaada ya kuwasaidia ili waweze kujua ni ngari gani ilipita na kahawa na ni watu gani walipita saa 8 usiku ama saa 6 za usiku. Nekumaniana mwandeyo mabisa bokaria aranande arimi bachititie kumba kwitha kiuke mwerekero wa Meru na wicha kithirine amona kura ngondu kuchwa kioto na njira ya ontwire bom Meru kire family ya mututigere wojimani rombere kwitha kire factory amona murimi orombere kwithira ka wakakika kiwa ntukuyu no Nteto kuria mwili akora bato to atenda vieto na ngondu na toka ya media kinyake dhirito aeta na ichara vyanda toka ya vya Meru wanda bia nduko to atangati tuko tipo atweza keje ruare toka za tuna ruande. Kama maneno hii kama hii imetendeka na muambia sasa mfuate. Mimi kama Kibuza I am now just telling you fuateni hii maneno tuone kawa ilibiwa na muna gani, nani aliiba, nani aliua yule watchman. Sasa kulingana na desturi na mila ya Meru, mambo ya kondoo hiyo tutakata ama ifanywe vile tumesema ifanywe. Hiyo utupe siku ama wataingia huko wakaambie tutafuatilia namna hiyo. Lakini kusema kweli kahawa yetu kuna sheria huko. Kuna watchman amewekwa huko. Wengine aliuliwa hapa. Huyu hakwenda kufanya ripoti huko. Tukiwa na wakili wa society aweza kufuatilia mambo hayo kwa kindani kabisa. Ya kabubutani MC wa Kigutu Stephen Akule amona arungamiri bobisiye mubungu wa Chicken East mporo aburi kinyabobona ni ite kuria kwaniro koni urochunkoni bwithirite bugite tunambere bakenda mabisa bokorinde na Chicken Central kumba kwithira gitithina mpo chunkoni na kwithira bakireta mokuna ntombe kwithira bagitithina mbere karikari. Tabu ile kubwa sana ni investigation ama uchunguzi. Tumeambiwa hakuna kesi inafaulu hapa Kigochwa. Hata ikipelekwa kwa OCS haifaulu. Antobaraba waterwala ndio ibaikirwe kotini. Lakini te kotini kuthitangwa na ntutukirwa. Kithia batitangirwe tukirwa kithia kawa ikonekanire kana ibawatirwe kana kwiriki yonekana. Bwana Yesu asifiwe. Burero kithia kwiriki yonekana. Kwa unaende wikwa kora baikirwe kotini, kupelekwa kotini, walienda kuwekewa withholding charges. Koti iruhusu polisi warundishwe custody ndio usunguzi iendelee wakiwa kwa polisi. Lakini watu wa Kigochwa wanataka kumwambia ya kwamba saa hii tukitoka hapa mheshimiwa Mpuru ni lazima ajue kile ambacho umesema. Tebo loya Nteto no mwanka mwere burabo uwa no ntoambere kirake na bata imvikire burabu kwa hata na viongozi benu kaenda mumenya vya sawa sawa.
na yo tukuthikirite na no mwanka amenye Muthia Buru ACC watigene Central Steve Ogola amona DCC Jack Orienye bawite bakabwithio ro kumbeka uchira arimi amona nje ya mututigere bakomba kwithira bakiona kioto kio. Yule mwizi ambaye anakuibia anajua mahali umeweka kile ambacho anatafuta na anajua njia atapitia ndio usimuone, si ndio? Wale watu wameiba kahawa hapa si wageni. Ni vijana wa hapa tu. Ni watu hapa nasikia kuna mzee amesema hata kuna wanakamati wanatajwa. Ni watu hapa, hii ni inside job. Sababu naambiwa hawakupitia kwa gate. Sijui alipitia wapi kwa vichochoro kwa mtu huko. Nani alijua hiyo njia? Kama si mtu hapo ndani. Huh? Nani alijua hiyo njia kama si mtu hapo ndani? Kwa hivyo kelele tutapiga itasemwa kwa baa, itasemwa kwa soko, itasemwa wapi. Lakini ukweli tuko nayo na tumeikalia. Wizi ya kahawa ambao ilifanyika hapa tarehe 2 ambapo hata watchman aliwawa. Bawabu aliwawa. Kama wenzangu wamesema wao ambao waliiba kahawa na ambao waliua bawabu ni watu wa humu ndani. Tunasema kikulacho nguoni mwako. Ninyi ambao mnasema ya kwamba kulitokea wizi, kumetokea mauaji na hakuna kile kimefanyika, si ndio? Ni kweli hakuna kile kimefanyika hadi sasa sababu watu hawajashikwa. Kahawa iliibiwa Kigushwa na watchman akawawa. Kwa hiyo ni lazima tutafute hao watu tuwaweke kizuizini. Sawa sawa. Kumatia nimbe tanda msimuturia wa Virinja. Ibuke sana muraithirio mwega wa Meru TV ni ontubo kujukia na kanya gaku kuraithiria Nteto cia Meru TV da mugwanja rito kambita Gloria Mwirigi ithira wino uraithiria bubwega wa Meru TV.